Bavandimwe TV. Aye, aye, Bavandimwe. Mbalamusiza abagazi b'omukutu gwaffe ogwa Bavandimwe TV wetuyigira ebintu bingi ebyenjawulo n'osobola kuyiga olulimi Oluganda ate naawe n'olutegeera. Amawanga mangi beegomba okuyiga olulimi Oluganda naye tebalina omuntu asobola olubayigiriza bulungi ne balutegeera n'engeri eno gye tulwogeramu oba n'abalala engeri gye baaluyigamu. Naye kati leero tukuleetedde ekyokuyiga ekisobola okuyigiriza olulimi Oluganda ate naawe n'olutegeera bulungi mu butuufu bwalwo. Amannya gange nze Deo MC nze agenda okuyigiriza olulimi Oluganda. Mbanje mbasuhuza abantu mukurikira iyi channel ya Bavandimwe TV, mbabwira ko ibihugu byinshi byifuza kwiga ururimi rw'Ikigande ariko bikaba byarabuze umuntu wabasha kurubigisha ururimi rw'Ikigande ngo barumenye nk'uko natwe turuvuga cyangwa se n'abandi bantu baruvuga. Uyu munsi rero tugiye kwiga ni buryo ki ushobora kwitegera imodoka, ni buryo ki ushobora kuvugisha umushoferi, ni buryo ki ushobora kuvuga ati uyu ni umushoferi cyangwa se uyu ni umumotari mu rurimi rw'Ikigande. Ubwo rero ino video ntize kugucika ahubwo uze kuyikurikirana kugeza aho iri burangirire, uraba umaze kwimenyera uburyo nawe watega imodoka, uburyo nawe wamenya ibiciro, uburyo nawe wagabanya cyangwa se wamenya ngo uyu ni umumotari cyangwa se uyu ni umushoferi. Mugiye kubana nanjye Deo MC, inge tubana ahangaha buri munsi. Banza ukande kuri subscribe maze wiyandikishe, utange comment na share n'ibindi byose bigenderaho. Umugande aravuga ati okutuuka ewaka otambulira ku boda. Okutuuka ewaka otambulira ku boda. Dusubiremo, okutuuka ewaka otambulira ku boda. Mu Kinyarwanda bisobanuye ngo kugera mu rugo ugendera kuri moto. Kugera mu rugo ugendera kuri moto. Kugera mu rugo ugendera kuri moto. Rero abasaabaze babuze. Rero abasaabaze babuze. Rero abasaabaze babuze. Uyu munsi abagenzi babuze. Uyu ni umushoferi uri kubwira nyiri imodoka cyangwa se ari kubwira umuntu ati uyu munsi abagenzi babuze. Rero abasaabaze babuze. Abasaabaze ni abagenzi. Rero ni uyu munsi. Rero abasaabaze babuze. Emito gy'emmotoka gyadugadde. Emito gy'emmotoka gyadugadde. Emito gy'emmotoka gyadugadde. Emito gy'emmotoka gyadugadde. Imifariso cyangwa se intebe z'imodoka zanduye. Izi ntebe z'imodoka zanduye. Gino emito egy'emmotoka gyadugadde. Gino emito gy'emmotoka gyadugadde. Emito gy'emmotoka, imifariso y'imodoka yanduye. Okuntuusa mu kibuga ontwalirawo mmeka? Okuntuusa mu kibuga ontwalirawo mmeka? Okuntuusa mu kibuga ontwalirawo mmeka? Kungeza mu mujyi urantwalira ngaahe? Kungeza mu mujyi urantwalira ngaahe? Okuntuusa mu kibuga ontwalirawo mmeka? Okuvuga emmotoka n'amalala. Okuvuga emmotoka n'amalala. Gutwara imodoka n'umwiraato. Gutwara imodoka n'umwiraato. Okuvuga emmotoka
n'amarara. Omwetisi ow'emigugu, omwetisi ow'emigugu, omwetisi ow'emigugu, umwikorezi w'imitwaro cyangwa se bari abantu bikorera imitwaro. Urabona bakunze kuba nyine ahantu imodoka ziparika gutyo na gutyo, bari abantu bikorera tubita omwetisi ow'emigugu, umwikorezi w'imitwaro. Nuko nguko rero isomo ryacu ryari rimeze, nuko ryari rihagaze. Ngira ngo maze kumva ibintu bitandukanye muri iri somo. Iri somo yari pati ya 3 muri ya nsanganyamatsiko twavuze ngo twise guhaha ku isoko. Rero twari turimo dusobanura ibintu bitandukanye. Mu yindi episode ntuzacikwe n'amasomo yandi, n'ubundi turi kukwigisha uburyo ki wamenya ibintu bitandukanye mu nsanganyamatsiko twise kwihahira ku isoko, kwihahira ku isoko. Ubwo rero amazina yanjye yari yayandi, ndio MC. Reka tuzahurire mu isomo ry'ubutaha. Imana ikomeze kuduhana umugisha twese.